bere vso pozornost, ker je cel postopek s to vleko, ampak to je del šova. Evo, GMT dogodek 2. Ljudje na GMT dogodku se nabirajo, mi bomo probali pajsni ta črni kruh, pa želite nam vse sreče. Skupina danes sodeluje z več kot 200 dobavitelji iz celega sveta, v svojem asortimentu povezuje več kot 400 blagovnih znamk, ter ima na zalogi več kot 1 milijon različnih artiklov. Predstavlja 30 let delovanja. Pričela je leta 1220. Nasmešek za kamero. Prva runda GMT demonstracijskih voženj na, kaj to, go-kart progi v Sloveniji vasi. See, to me alive with a younger stopping that crow and he comfortable at my drunkest drink cause I never knew how to conversate, communicate without a lose out. If I knew what I knew now, wouldn't have ended up one amount of alcohol would ever help me. Live around my hunter's new house where we viewed the two towers, no thing. I'd be okay, no be changed. Everything better than any medicine I could arrange. The rain, the Valrida. Mr. D. Rob, the name sustained from days of regret right on. No what? Cyber Indians on the internet started you better finish. You're a target of a star, pick it off, and they picking it off with picket fence. No ignorance in these street smiles and vigilance. No time for liquor and time ticking away. Remember like it's yesterday. Pazi, voiceover. Go-kart proga v Sloveniji vasi ima hiter vstop, asfalt je gladek, kljub ambientni temperaturi pod 30 stopinj pa je gripa zelo, zelo malo. To je pa tudi, poleg moje napake, razlog, zakaj je prišlo do spin avta v prvem ovinku. V nulo, šef! Dobro, evo. Veselino, všeč. To moraš obavljati pol, ne? No, ni hec. Boš kar, ampak zanimivo, oprijema ni nič. Ne, slab grip je, ali veš kaj je fin asfalt je, ali? Ja, pa, ampak gume je pa kar obrablo, ne? Bam, Poli, hvala za taksi tablo. Evo, zato, ker imajo v Sloveniji vasi tak zabite sosede, ne morem več driftati, niti po dežju. Z GMT ekipo smo vedeli, da je šansa, da zaradi pritožbe enega samega lokalca, ki konstantno otežuje delovanje te go-kart proge, lahko pride do tega, da bo driftanje tam zelo kratkotrajno. In to se je tudi zgodilo, saj so klicali iz uprave AMZS-ja, naj ne driftamo več. Kar je razumljivo, saj se oni nočejo spuščati v konflikt z nekim starcem, ki jim skozi teži. Je pa po drugi strani tudi smešno, da lahko en starc, ki je trmast, manipulira tako veliko organizacijo oziroma njihove odločitve. Finalna dirka na današnjem GMT dogodku. To je ne vem kateri razred točno, ampak Klaudija trenutno suvereno vodi. In Klaudija prehiteva za en krog. Upamo na neki crash v prvem listu, ne? Oba, drifterji. Daj ga. Ker nismo več smeli driftati, so prijateljske go-kart dirke postale vrhunec tega dneva. Klaudija je uspešno zmagala v svoji kategoriji, na naslednjem posnetku pa jaz štartam iz zadnje pozicije v moji. With the world in our prime, for up the cruise, acting like a bunch of girls in the dark. The main don't enjoy the hood, excuse them.
teacher said we were hopeless in class. Who would have thought that we knew each other in the past? And now I think back, trying to drink as much as I could, going against the grain like a plane cut under wood. Learned the blunt truth, got a sharpen up on the wood. Now I'm straighter than a hammer nail stuck in the wood, up in the hood, and the dodgy places I came from. Now the spirit of life has got me dazing the sound, sitting my ground, trying to stay placing his race on, trying to escape the hectic fast lane, have the brakes on, trying to slow down and not get the pace wrong. Demons in the mirror still want to face off. I'm reminiscing about the days that they came from, cause the politics is what I'm made from. Remember we were kids, just living like kids. What did we miss? Never thought that it would come to this. We were kids. The song can be hard and selfish, but we kids. That is the card you dealt with. We were kids, just living like kids, and we were fish out of water, but thought we were kings. We were kids. The song can be hard and selfish, but we kids. That is the card you dealt with. Po napeti borbi in končno zmagi le te sem vozil na prvi poziciji, ko mi je začel trikirati gokart. Kot zakleto je to pomenilo, da sem mogel boks presesti v drug gokart, na tej točki pa ni bilo več šanse, da bi bil prvi v tej dirki, ki traja samo 10 krogov. Ja, valjda? Ti samo žgi, pa gremo, kaj misliš, benzina spalilo? Ne, tudi je, zajabavlja celi dan že. Aha. Evo, povej, ko bo. Ali to imaš drugo? Kaj? Onega itra ne pije. Ja, itra. Hvala. Preostale kroge dirke sem namenil poizkusom driftanja s temi rent-karti, ki res nimajo dosti moči, njihova najvišja hitrost pa je dobrih 50 na uro. Po dirki smo ugotovili, da je Klaudija zavzela prvo mesto med puncami. Dan smo pa zaključili v odličnem vzdušju in tekmovanju držanja akumulatorja na stegnjenih rokah. Meni in enemu drugemu tekmovalcu je akumulator padel na tla in posledično počil. Tako pa je bila nagrada tega izziva neuporabna. Kljub temu, da današnji dan ni bil preveč drifterski, smo se ful zabavali, družba je bila super, pa tudi dobro smo se najedli. Tako da hvala skupini GMT za organizacijo tovrstnih dogodkov, pa se vidimo v naslednjem. Z vami sem bil Erik in hvala za ogled.